Ibang ti cara pegah bang urung bangai, punya kalau tapui pegah iya. Wate hai li pegah iya ngero itu urung bangai. Kejadian beruji. Ba Ibnu Sina. Ibnu Sina nutubiat dari kampung na. Nejak dalam perjalanan jauh ke pegah lang kitab. Lang kitab hikmah. Artinya hikmah diam. Nak letak kemenangan urung hana le pegah ba. Jadi beribadah mau tekat ru pada sebuah tempat yang jauh nejak ya. Tengah nejak nepiu. Mesti lagi urungnya tengah nejak babine jalan. Nah bak kaya raya tempat istirahat urung rame-rame urung jak-jak babine jalan. Daerahnya Ibrahim bukan li Ibnu Sina nepiu. Nepiu nedu ena ibak kayanya nepiu he saya akan tarik tauro. Nejo budak yang nepake dengan nejak neikat bak tempat ikat budak di samping bak kaya rayanya nah tempat ikat budak. Gecok makanan kuda li Ibrahim li Ibnu Sina na geme na lieu lebih lah na lieu ke kuda tiganya gejem iya ke kuda gebimpeun karena kuda pi juga jinyan perle makanan tengah mangan ke istirahat li Ibnu Sina tiba-tiba truk udah lain hiro truk ijang kelidai hai bisa liam tele urunya assalamualaikum bu waalaikumsalam truk truk nasihat nya bahasa tanya nasihat hon aja lu aja kenan lihat idon hon aja ilum aja daerah yang dilihat kebedah hurung po kelide becok kelide dia ikat di samping kuda li Ibnu Sina ke kalan dia te hurung po kelide kagak huwa kelide kena pedang di samping kuda gekeun li Ibnu Sina na pulung pegah dia patron je tiba be ne ikat kelide di samping kuda lu pakat hanjir petapat kelide dengan kuda nyen menyen neput dua kelide samping kuda nyen ipe untuk patah palung hana pengen kubaya kelide ron keun urang po kelide pane ipe be nikat ipe ipe be nikat nyen ipe patah palung hana kubaya be nikat kelide samping kuda dengan kelide jingnya hai ti masyarakat nyai menyanikat bit patah palung hang kubaya ipe keun li Ibnu Sina karaya gemutu nyat ipe andre pagi ipe ta ui le keun li urung po kelide bohu bejo kelide bit ikai sampai kuda golong pah hidang kelide itrom li kuda wakre patah pal ye pa mabunge keun li urung po kelide ni kalau sudah ron kai po kelide long bayu bang kalau ku pegah bunuh aku tim bayu long nang ku bayu gimana na bayu na lo ka bayu long ku jala mo nyo kelide long ka patapai iban cara ro hanan tanggung jawab bang kalau ku pegah bunuh long hanan ku bayu halah ron ku pun ikat ikeun li awak po kelide manya hana bayu nyo ku me ba mahkamah kame hoyang kalakah ibadah po kelide yang merumpuk tengah hakim yang na dalam nanggronya ni ya me laporan lihat di koi laporan nasihat katro tentara ya drop Ibnu Sina anak geblung ya ijo Ibnu Sina ime kene ukan tu pengadilan ukan tu hakim wate katro ukan tu hakim po kelide kana Ibnu Sina kana itu mayang li hakim hai kemayang pun bapo kelide kiban kejadian yang kebutuh iji keun hakim dijawab le po kelide nyo ke hai tu hakim nan kala ni kayan sampai hati ke budak ganya ni po kelide lung dua kere patapa hang ketim bayu nyu kibang kuno jalai lu pakon tema hang ketim bayu hana kuno kahe ku pegah kuyu bayu hang ketim bayu dengan kemdawa ngan lung pegah hang bayu nyo karo golong maka nyo ilung hai tungku hakim lu lagi keadilan badron tiban keadilan hai lung penangan kuja barang kaban kena cara badron bokage kabere kalau ku dengar badron gedayang leng ku hakim bai bunuh Sina hai tungku yang po kuda lung tayang badron na butoi lagi ke pegah le urung po kelide yang bahwa kuda dron ipo kelide ganyan dua kere patah dan idron hana tim bayu ke pegah na ke tu Ibnu Sina ke orang ke keun lam le hakim tungku lung kudu mayang badron butoi kuda dron ipo kelide go patah dua kere hana tim bayu hang ke tu gedayang kali gelhe kabunge dia hakim hai tungkunya ben mayang nyo kantu kehakiman negara
Long kutumayang badro niyo atih nama pemerintah. Ben pegat masalah di sini po butoy guda drone ipo kelide go dan kapatah pa guda drone tinggal drone hanatin bayi kai lepur kena. Han kata ot ibu mutina kedua kalau keun hakim. Nan debu keun hakim, keun bapo kelide. Hai tunggu, nyoki bancara ku sidang. Kiban cara drone nani ya me urang kena leuk lo bifu lo. Kiban ku sidang ilong nyo ilong namu phom ku lega ku tamayang hana kataot kiban cara tapuduk pat saksi urung bro ni tan memang hana saksi lain si dua ge pegah dale urung pog lide ai tun kuakin hana bisu ganya kiban ka pegah hana bisu ka he ku tamayang ilong nai thot bro ni tayang hana kataot bonongan long na ke pegah anak lo ge Wate lu pegah ba beno dengar ke mendawang lu. Kiban ke pegah beno te ke mendawang ka. Ge pegah igatnya. Han ke bi ikan kelidai sampai kuda ipa patapa han ke bayu. Pok kelidai. Kiban ke pegah si ka ulang dekat tu. Bono agaknya nak ke pegah ba ngan lu dia ke pegah ba agaknya. Tak kanya nak keluar ke. Ate ke pegah ba ngan lu dengar. Awak telia ke pegah long pegahnya ke bantah kaya kah nak keluar ke nyan tu kiban ke pegah kaya mano ge pegah leganya bak long puno ke pegah hai tunggu bek neikat lide samping kuda nyan ipa patah pa long hang ke bayu oh menang ke pegah nya gecok pale le tu hakim ke ka putuk dijang ge beda hakim dari kedua je getreun atau kurusi ke amarempa ngai bunuh tina agama adasa cara ngton Kiban maksud cara bahan atau otik nak tu nak telung tu mayang hana tim pegah bah nyan kau kepeti gekun le bunuh tina nyan kemenan hai tungku hakim cara hadapi urung bangai minta pegah bah tanyo habi urung bangainya teh hai pegah bi pegah terhad ruhi pegah ata yang hana perli pegah nang kejet wate dawa-dawa lang kampung dawa-dawa yang melatah dan yang le tho dawa manya tekedi urang na beut na tikula nyan dapat imang manya urang tan beut tan tikula ia mentek nyan tu bagi deku pindri pegah pelain tau manya ta dawa tengku hanabi maka oleh karenanya Ibrahim bin Adham juga anak iya dedo keun le Ibrahim bin Adham nyo semoga gedanyo malamnyo yang na di pintu rimbanyo inang agam Tuhan muda Bujitlah tajuk pelajaran bahaba Ibrahim bin Adham. Peunkeun le Ibrahim bin Adham. Na nutukeun le urang drone lung handung tim perang. Na nutukeun le urang drone lung handung tim ya beut handung tim ya beut. Lung lebih senang, lebih cinta lung ya minta makanan yang halal daripada lung yang mau perang dan lung ya beut. Meno undang-undang jih dalam dunianya syaram tua atas perintah Allah. La qadara la kudrata alal jihadi wala manfaata alal ilmi illa bi aklil halali wa syurbil halali hai syaram tua han beuheu getanyo ketayak muperang tabela agama Allah hana arti uro malam tanyo tayak beut tayak buka kitab tayak sedot hukum Allah nyo lagi malam nyo si na bedah draw na nutup pintu rumah ni ai beul kena na bedah udung draw na mandum na kubah buat ni ai beul kena long bedah dari nang draw belah de long ya kena lu ya temu beut kena na faedah tanyo tadu ino malam nyo faedah apa na manfaat ilmu yang tanya pegahnya kadang-kadang untuk long pegah ilmu yang tikret dua bak draw no bejit lu na pubuat na tempo buat long ku tempo buat lagi aku pegah idron na tempo buat lagi na dengar mandum tungku na remote control ji mandum na undang-undang keun Ibrahim bin Adham ada berangkaduk beuheu urang dalam kampung tetap urangnya han beuheu dia mau perang fi sabilillah tanyo beuheu tanyo tiga tanyo sehat di Palestina tengah himu perang kajiat dia ditanya oleh Palestina kayak intat nyawa kayak bela agama Allah
Menyo ino ikrumonyo tajid pegah haba. Tapi menyetruk ke dia merempak ngawal Israel, awal kita nyo menyerah ngawal lagi. Salah-salah tanya je ke Israel. Dua orang keraja ke Israel. Membeda tempat lahir tak? Akai lagi akai Israel. Kau pegah badron mana Nabi ya? Behut sina. Baik laki dan perempuan, baik muda ataupun tua, baik pejabat ataupun rakyat biasa. Yang jelas mereka kebanyakan Nabi pegang. Yang itu yang tak kalian draw tertunggu. Yang penting ini yang tegap. Nekalan ada keluarga drone, nekalan ada drone, nekalan dia ada anak drone, nekalan dia ada melincir drone. Masing-masing tayong kalan dia ada keluarga drone.